Ütü günden bugün beyaka bu tolga killem nehliyger hüddaq bir şüvetterehen bola turar. O kurduk 1996 yıllıqqa behi bastığı prezident Mikhail Efimович Nikolayev uyağıgar olağıran bu sakatılın onna sorgun beşigin güne olunyu 13 günüger ıtıllar eti gün behi bastığı lingviz uçunay bıt Novgorodov Semen Andreevich Semey Terevik güne olunyu 13 güne ondan anar. Ondan bugün behi bu nehliyek bitiger diktan soruydu bu sakalı. Ol diktanga nehliyek süsten takka hüççaka ki gelen katınna hüddaq terehen aktik. Ahanerer John Hüddanin direhergete den hınalıbın onna şöy bay terehen bolla o sena. Bu bugünkü terehen varıskı aktılara 15 yıllıqranan bugün oluşçu diktan horuydu bu. Bir tarafta diyeker genlere min olağmanı akılınız bir dönemden ikiyen kelebet diktan horuydu bu. Bu terehen bitterger barga maktabın tiyedekun barabın. Jekergen boğulur butnan kelen kıttaha jabut bu terehenge onna oğulur butugar jebitiger sahalı kepsetek den onnuk nar oğulur butun uguyabıt osanan jekergeninen qohanigin agar butunigen olus söbülübüt bihi bu terehenge ekelen turubut bari oğulu butun de tawde takka bihi tubutun desse Mörgüter onun manlık terehenler bolalarına her şey bir oğlu butur eder haddanlatan yerkelenirge bilgi birime yükselti bar informasyonlar doktor oğlu ev verenler doktor batan yüçel olan kalla olihin manlık elbek terehenler bolalara şey bolata bugün tulaga kildem nehilgeger ulakan verülak gün terabit tılkünüger andallah bir de dulak pat Afanasiya Kalevich Uvarovskaya tığların süs taksıbıtı süsçeton 5 yıllar andallah diktan suruyuta bolla onna elbaki kelbit diktan şuay batık barda dikanadı bebit sakatılın vereterge olu kursu bu ki Afanasiya Kalevich bir de dulak popularında bir kent tuttabut onda da vere köte diktan suruydu bilgin bolla kendi teksizden dite dorgonaqtı gağı bolu turar hüdda şey meripriyati bolla den etiyakpın bagarabın ondan tolağı killemge sakalıtıl hayda turdun den bagahanabın etebin oğullar barı yatıllardan teybekke ineler ağalar oğulların törəbi tıllargar çugas tutahıcan sayınlardınlar den bagarabın organizatorlarga maqtal nehlek olaq taqtır geremeye maqtal onu birahanigden aqatdı bol Sahalıcıktan diplom ucur udum adın analata engeriller jürüdinler jekergenlerge kiniler bugün ağız kihi tastablan kelbitler olus elbek onunla olus üçügey malacesler Sahalıcıktan diplom üçügey suruk sot analat engeriller Haritonova Aleksandra Nikolayevnaga 9. sınıfıncı doktor Jerikünde doktor onna bihigi mungutur kayılaga mene suruk analatın eriller Aytembetova Aleksandra Alexeyevnaga 9. sınıfı onna samay krahıvay boçar olus üçügey Молодец. Tulaga killem nehiliger bugün suruk biçik sakalı suruyuga diktan ambastakından ıtılınna. Bugün süs kihe kürgüminen kelen diktan aktığlar Afanasiya Yakovlevich Uvarovskaya aynıtnan suruyu bolla.
Onna muңутур кыйлағынан болла эдер тулагы киллем нехилеген олықтаға Айтымбетова Александра Алексеевна. Долгойдun бүгін өтті. Менге сорук Самый мұңутур кыйлағы болды. Мұңутур кыйлағы боламын. Үйерен ағай турабын, долгойдум дәлбі. Атак диктант сұрыярбын инна сөбілігін. Көрер дәқпеттен учуталым Федорова Мария Петровна әті. Оннаттан бұл маннык тәрәхін бол бұтығар қараманнығыттан Истен баран өргітім ағай обязательно барым дейм. Бұл бүгінгі бігі тәрәхімметтігер бары бейдге түмсәммет өлеләтебет ол көрдік Мария Петровна Абутова Эверстова атынан культура кейіне. Агра аскола тулагытағы, оны таханан олықтақ жағалта администрацията, онна нюргуғын библиотека үлеттері. Онтан самай үшігей сұрықсуд, самай грамотнай бүгінгі түмігінен болла Харитонова Александра Николаевна. Мен бүгін күргөм жыттан сұруюға кәлемін күттіні ыламын. Кыйлақ болбупынан олу сүйерен долгуян турабын. Мен bu manlık күргөм сұруюға 2 кыттағыным. Онна 2-тен bu manlık atı 3-гей түмігі ылдым. Ол ütüete болар. Сақатылығар учуталым Константин Ильич Сосин ütüete болар. Сақатылын сұруғын бичігін күнінен Иси истің әғарда! Бүгінгі диктан кыттылақтарға ұрой!